Christopher si Parroquiale Muti. Parroquiale Muti kan bebe? Parroquiale Cora? Parroquiale Mutayer? Mutayer dan Mamu Tulalese. Parroquiale Makadra? Parroquiale Bebe Sinapolu. Parroquiale Kumaro. Direttamente mi aiutarono a commentare le sistemi sulle per favore. Crispy Christopher P.S. Anak gue itu saling berapa? Iya Christopher. Christopher Rafati oleh Ibu Nazir itu yang mesti berbeda apanya. Jadi yang buat mana dari Christopher dari Rafati? Uisa atau bina palgu dari Christopher Rafati. Uisa atau dari musik dari Christopher Rafati. Uisa atau dari musik dari Christopher Rafati. Então, Hogan po meninggi dia Christopher ada tu para Polibeni oleh para atau kata bahwa yang pembunuhan dia juga atau ne sekarang kemana kinanane bermain sudah bermain di Noi berkompeten tempatnya organisasi lu lalu kita dia betul dia bisa dia berapa dunia dia juga berune di Noi berkompeten tempat mes betul dia Christopher habis datang proses education. Quindi due promessi bassisti a modo di Tania concorrente numero 11 Tania Maria Soares si parrocchia Decorre Università di Musica Salin Dio
Bertiran biar tu bersuba ale na tu hadiah lintang quando assegna oportunidade precisa também música melodia de estilo funk rola saída do kita buat tambah ia competição sira ia nabar parte da babolo expressão ou articulação refere vai ter pronúncia dia vai ter pronúncia bisa atau transmite atau mensagem lebih musik generasi ya kan dia beda lagu vai também rapaz capaz também expressão será todo dia quando a gente tamo ida por exemplo expressão dia fonte que tahu anak claro saya precisa comunicar dan temos beleza bisa ponto sira bebê tabor ou aprecia vai tabor ou admira vai dar vai tabor dia tabor atulian se compara ao ano tempo no brani dia vai aprecia vai tabor parabéns buat dia yang demikiannya continua hadir melapor parabéns eu Dia viene uma apresentação do concorrente número 11, turma que se vai acompanhar muito kita di concorrente número 12, Flamoro dos Santos, Universidade de Música, o título Sama Viva.
música do Salmo. Por favor. Hola, buenas tardes, Flora. Flora dia kira-kira. Iya, final kata kapos. Nah, dia panggil nih, oh, panggil lagi orang kata, kesa, udah bilang dia namun sekian nih. Di kau dia orang Islam. Oh, final. Kapos. Oke, dia terlihat Pak. Kita betul pasal 58 orang lain kata dia bos, dia sudah bertugas. Iya tentang pengikuan ini mak bersedia domain tadi, tapi kita tahu apa? Dapat apa? Poin pertama dulu, oke? Nah, baik untuk bahasa terkira apa yang dia? Obrigado, parabéns. Ne falem corazzare concorrenti salde e alternano di fiera. Retardo domina palco non comprende sentire si musica regnatone a Taurense cari. Due ringi di America ne abbiamo chiesto. Também, più ormai che si continuava. Italia concorrente numero 13, Gina Grossa e Vanessa Monetti, tu Sama Viva.
Desculpa, mas se for aqui é catedral. Catedralnya bebê. Ok. Suporta para bebê. Aqui diretamente aqui do rolo comentário se tem juri de novo. Milagrosa. Awas na pagkinatis milagrosa ang responsibilidad. Milagrosa tanggung jawab ini buat pihaknya Bu, maunya Haru ini. How to boleh saya garis volunteer. Jadi musika sama kita kuasa ori orang dikira ori musika ini mau ada di bawah. Know lagu ini dulu, pelo menos, ada di nota baru. No, bawin na dia nafading milagrosa na kanta ni Corazon Fading pamasa na Fading dahil halos na batida yung milagrosa tanpa milagrosa niya Espiritu Forte dan berikan ba responsabilidad buat dia sana. Tamane Andreu Fading Andreu resone ya polia se lo en los kinane dalam penelitian moi. Tamane macam tu di pasal 5 for semangat untuk milagrosa. Sì, tenevi tesoro. Attenzione mai? Vabbè, siamo tutti corrente numero 14, Novelia S. Luis. Ussi parrocchia Montaere. Finanziatore musica nel titolo di Nuova Speranza. Semangat. Semangat. Novelia Ussi parrocchia Montaere. Concorrente Montaere na IDDD. Montaere na be. Oke, kasih dalam seluruh si Juri kasih. Dia Novelia. Padahal dia tahu masa 5 lagi. Leva muito Novelia quando música kira bebe maka ini hanamu no kolega sira hanamu música na behanisa ne ini tem toma uma atenção para ponto sira bebe cada juri forratenho na ato ne ini na bela repete buat bebe hanisa
Se música é bela foto canta hadesa de música hadesa kita atenção na juri sira fona atenção para colega na pani no ponto sira na bela então atrone ini la bela repete buat lebih hadesa bela kan atau musuh uma bela canta a palco ne dalam hirona Nada gua. ini bela Ya, yang betul. ini bela Nane. Tanto dia kata foi a primeira vez, mas sai a palco de vocês, né? Nós carai. Parabéns, vai que ele passa ali matar. Aprecia, vai estar boa minha curiosidade, vai estar boa minha cara, boa. A tu representa a barra que quando o pia tira maleu paróquia batalha né, mana mereka palco. Né, buat dia de bem, laos biasa, berbeda biasa. Né, buat dia. Precisa manter na parte buat dia mengharap povo atau participa em eventos saída dele. Eventos que a igreja organiza, atau focal solo, e tiver a oportunidade para ir atau aprender. Wanneer quando ele aprende, wanneer mengharap atau novelha, ele cresce, ele aprende a lutar nos pontos que a novelha está consegue compreender. Atunya manusia tagal jefuane seorang unsa atu hananune ko jefuane claro halo por exemplo até telepon dalam rumah kita review kita timonosia dalam rumah kita hal telepon saya punya akasan dalam rumah kita konsenya hal dalam rumah out dalam audi ne também los laos dia naturalmente kita será por exemplo essa hal saya ini dalam rumah kalau la konsenya kita ada out precisa atau atenção cada telefone de bem mamãe música e a música será depois se voltar passar nova kita precisa comunicar mensagem se a música é bem tanano bagaimana claro até que a música compreende sair a tebon atau bangkis bem geral how aprecia bem também tebon parte berani representa a parte quase música paróquia botaien poder mengapreciar panggilan parabéns e obrigado. Itania competição solo kami dani. Também diretamente mai assiste a moto concorrente número 15 Cristóvão S. Aspires, usi paroquia Aimuti, nella senhora música com o título Diante de Deus. Troca dia Bahia, Orai Timor. Mai assiste a moto italianos, usi paroquia Aimuti. Forza mental.
Christopher, musik parroquia ai Monti. Kira-kira no? 11 anos, né? Paula não sai. Então, essa linha da linha também Christopher. Queria comentar muito agora no comentário nesse cliente do Ricardo. Por favor. Oke, kita lanjutkan. Kalau dia Christopher, dia Klaus, Anda Kepas, Anda Mate, Anda Dede, dan lanjutkan para pengin sebab orang yang terhormat, pasal 5 dari kita bersuas, pasal 5 terhormat. Nanti kami itu beliau Andre, beliau orang kata ini dulu buat terlibat dia ini kan kata apa sini berani. Nah ini dalam sosial juga kamu beruang, no tapi ada baru kata sekarang misalnya si Loli ini saya betul dia. Oke, atau dia tercoba, otak dia, nebe pasal 5 mau pasal 5 itu nanti musik kali sekali hari politik di mereka, atau kami kan dulu mereka, beda pun mereka dulu, si mereka begitu. Dia kartu kuatnya mau tutup, baiklah sira, balabari, berbuat dengan presiden di pasal 5 dari depan. Kita pasal 5, kalau usia dunia berani mengangkat bot atau posisi tambah. Lalu lagi lebih agora dalam representatif laos sira lebih tampil lebih palsu. Dia lebih aktif, lebih tampil. Kamane dia hadisa requirements yang lebih o komisan busuba kalau dia. Kalau sira lebih tampil lebih hira lebih partisipasi aktivitas igrejanya, lebih hira lebih aktif. Dia minta kesia o sabinya hakar bot atau talento lebih sira ini lebih hamai itu tuh kontennya sira, la kesia sira, batu berani sira buron lagi ini lain. Obrigada. Quindi ne passiamo su equipa di Zuri. Abbiamo detto come vedere se anche Thomas adalah gani dan Fatin. Por favor, kita verá campanha italiana área que as pessoas devem ser ator que apresenta ser a talento e a área música minha. No, idane manangkalako decisão toma, kompetensya toma iha nagtawagan tolo niya 5. No, idane developaan sila ida manango selum teknikela. La significa bot sila lago, la significa bot sila ladia, bagai ida nene mana mamanani ponto niya point sila nene mangliu ita bot sila parece ida o dua nene manita bot sila. Também homem loro ainda serem a oportunidade, então você tem a oportunidade e a vida faz a competição se a tua irmã. Também para respeitar a minha convida a equipa de Zuri, pela música da Fati, foi a 5 minutos da discussão e depois ainda sei da Romana do filho da Fati. Ok, 10 minutos, estava homem numa apresentação, se não me engano, ainda de Zuri sermos Tidak urung situan também kita presiden menunggu seluruh negara kalau di sini para sistema sehingga klasifikasi. No ini kita masih na animação se ali concorrente se rapotu. Ya primeiro ini ali problema que eu vou negar de walu. Segundo ano, no ini seluruh música com o título Hau Onian. Ito na nasa lima ay na Ani Lawrence Estrella. Wow! Narinig nila ng korente numero 3 na lumawan ang música Rodia Gloss. Turma ito sa Brasis, ang utong niya sa lori ng música o título Hau Onian. Semangat. Kikuan demais.
Yang terlalu kan? Yang terlalu. Wow, itu dia salinan dari kakak Ika Alexis Srela. Berkompleti musik Ika. Kuliah deh, kuliah kamu nggak lagi deh. Itu dia salinan dari kakak Ika Lawrence. Dia foi idade de 8 anos, segundo a cidade aku interpreta musikanya capaz los tambah orang yang baginya senota música ainda depois next time contente homem kita buat safety kita buat hanamo o atau comissão inherente de excelência da atau do rumah Ok, per noi estamos aí na animação musical concorrente número 1, Milagrosa Casa, devemos ser em música, com o título Lormatan Sai Rusidian Tuan. Nós queremos se acompanha por si. Milagrosa, milagrosa, basta na lagi tanpa mamaling mo. Ну, вот эти высерные матаны. Mana? Terima kasih.
Ya, no? Nanti ngomong lagi. Kasih satu saya